dengan mas kawin perhiasan 12 gram, uang 109.019 rupiah, seperangkat alat sholat tunai. Saya terima nikahnya dan kawinnya Indah Nuriani binti Mulya Soeharto dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saksi, sah. Sah, Pak. Ya, sah. Barakallah laka baraka alaika jama'a bainakuma fi khair wa fiyat. Al-Fatihah. Tadi tangannya ada di sini. Orangnya itu yang dibawa-bawa aja. Ayo aja lagi. Sini doang. Besok mau lamaran nih bocah. Masa lo? Bang. Belum kalah lo. Bang muara bang. Bang muara dulunya angker sekarang jadi pemancing. Lu bawa jawara yang ada kerjaan kayak gini karena cacingan. Cacingan dibawa-bawa. Bang, singko jualan batako bang, rambutnya gondrong gue terasi. Lah tadi gue jatuh bukan lantaran adik lu yang jago bang, menonton buat gua kosong belum kena nasi. 3 rebo belum makan. Tukang bang enter lau ya, biar banyak. Ada lagi lawan gua. Gak ada. Bayarin peci gua. Kalau peci tinggalan. Ini hari adiknya lu bocah punya kalah. Terus siapa? Abang yang bisa turun. Nih, abang gua siapa ya? Pondok Labu siapa yang enggak kenal dia? Bilangin. Lah tukang bayem. Orang pasar lu. Gua kira mulut lu di atas. Bang, ambil bambu dibelah nanti lanjaran. Tadi boleh bang, adik gua punya kalah. Nih, abang yang bakal ngasih lu. Oh, kelas antok. Jadi main abang-abangan ini. Iya, main abang-abangan jadinya nih. Aduh, gua juga punya pantun buat lu, Bang. Pantun. يضلل فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن الله تعالى أحل النكاح ونذهب إليه وحرم السفاح وأوعد العذاب الأليم عليه فقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allah ya Rabbal Alamin. Salawat teriring salam tercurahkan kepada Nabi Nabiyukum Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'in hingga kepada kita semua yang selalu bersolat kepada beliau senantiasa mendapatkan syafaat